isa cia Vilingi Wa Mauvoo. Watindata ni sielilika mwendo wa samuza na nenda kurocha ndeni wa Vilingi Wa Mauvoo kumanyibie mawala twakumbanisya mesani tu ya Vilingi Wa Mauvoo mwendo ni usu wa samuza katambaganitwa MAKENZI wa mutunga tuatiani ndeni wa Facebook ni Mutongo TV ni na urocha ngu manyibie Vena vata munene wa atongoi wa Kenya kusiokeania kuigwa na kuitia uwekeo na kuthukuma memwamba kubeta kimena kati wa atongoi ma kiuteti na enendi uvumbulwa ni Father David Muba ula ni muvea munene kana Father in charge parish ya Tala na Matungulu aibingwa misa ye mwanya wakatatu wa mu Father Muba ni waweta kana ibindani etikili mandini ya Katholiki mambisa kilungu cha Lenti kana kwa resma cha mboya sia mithenya miongwena kelelo kinene ni kuboya wigwana wakati wa enendi na atongoi onthe mebo makanisa na maki uteti akulia enendi na atongoi kuboya muno na kubingwa ngosyo kusisia ndeto sio miendele iyo chombe kila matwaisie kithiwe cha kuete mugo vandhi ya Kenya chambe tuboye na tuisuania muno yulu wa wigwana kati wa andu wekeani kati wa andu no siokeani kati wa andu na kanisa mwaitu mutheu ikuliti atongo imamithemba yonthe na Kristo onthe na kila mundu wonthe wisi ni wombiwe ni Ngai amanthe nzia cia uciokeania no longi amanthe nzia cia kuekania no longi na amanthe nzia cia kuigana no longi ndi titho tuiboye atongoi o makanisa na atongoi manthi yonthe kumea masuanie muno byu yulwa wekeanio uciokeanio na wigwano nundu we witu latetitwe muno na twile tukwatie muno ebindani ye ni kanisa mwaitu mutheu walilio mundu ndukubwa anthe ni wanthe yaitu ni kana andu maikwenda kuwekeania andu maikwenda kwigwana andu maikwenda kwitania uwekeo na kuciokeania atongo imaitu manthi titwe tendo muboye ebinda yetu tu maboye ebindani yetu ya Lent tu yambe ya mithene miongwena yonthe titho tuimaboya nikenda o ndela tunanyubie mama nekana ni maile kuciokeania makegwana makaekania na makathukuma onthe ni kwitha onthe ni nandu mangai na imakuwe ni mwana wake Yesu Kristo ngelanyone umundi ndi ya itu ya Kenya nikana ndi yende no balanika atongo imande no balanika payo mokuwa no longi pe milengo tofauti pe alame siasa ni makweto ungawazi ya serikali yangi maumete mate serikali ni onthe makweto ukitana na kuti ndo maboye binda ye ame serikali na meopinzani ni mama ne ni maile kuciokeania makegwana makaekania na makatongo cia nthi yaitu ni kwithwa andu matena umwe wathimo wa Ngai ona ndulika Musesia ndongoi sia ngwatanio ya Azimio itongoiwe ni Raila Odinga, Martha Karua na Kalonzo Musyoka nimethiwa maitwa cia mboya kiwanzani cha Vilingi Gardens ni kuya musini wa Ilobi lilikana kana atongo ya Azimio nimethitwe maitwa cia maandamano kulunga kana kuliana na utongoi wa serikali ya Kenya Kwanza ila itongoiwe ni Musumbi William Ruto kwa muthenya ni wa muthi nimethiwa na mboya kiwanzani cha Vilingi ni musini wa Ilobi tiendani kana vena wia wa siana ila sidia wa na mamutha me mwanya na muno thina wa kikonde kana albinism kwa sia thayu ethiwa asei masio mayo siumilia wandani na kusie ya undu vailite uni kuyanana na Reverend Jacob Mativo ulaumbula kanave asiai mainde na ugitha siana ila sikala na mamutha me mwanya na mbinge siasio ikaema ukwata utethio kuma kwa serikali. Reverend Jacob yu ni wenda asiai maumanwe na mutuo usu wa kugitha siana ii na ila sikala na mamutha me mwanya nundu nuvathukanu na miao ingi ni wakulia serikali onayo yongelange kithito cha kumantha anduai sio ni sianduani na kunengane utethio ulawa ilite na kumosea matambia maki miao ala mewikiana kugitha siana hii. Twitha ona mawito ma muthemba ukethia ciana imwe ciona mathina taito acia yamwe na makothao kuibitha nini discovery kana nini kundu etamwe
ukethia ni waciye kana kiona mathina mamwe na akabitha alia wethia ndaneane waniko na kayikala ke tortured kana kena othinio o miaka mpaka kayeso in fact I attended several funerals na ende finally ndiye aethia kana kaka na ichao kana ikalemafu na ikabithiwe kuno weta generally kwa community pesa kwithwo kana kasia wake ona mathina tukwatianie ta family cause positively kaikalekilwe sua etha kena thina wake konde takwa kakuenesa na yuta yumuwela wasua ni vindu kie climate ki vindu kie muno na kwina mathina maingi kwina obyobu mwingi kwina nzeve mbio nzevezu ni tu affect ya muno ukethia no mpaka tutumie mune no mpaka tutumie alama kwa vila manene no mpaka tutumie mauta makwivaka nundu wa okusia tikese okwatwa ni kenza ina near future kunini kulia kwa winivyo munene o serikali la ikoneti Ministry of Health kana ila financial hospitali patoneka if I may considerate with the mauta mayo dala tayuko I mauta na that has been usu with it within munene nondu ithiba yethia maivo ithiba yo yethia maivo na iwi nindi na kuno yote na mbesa cianie cia uthikuwa ila zimekoenda kauwe haya na alama tena cio maivia mai kwa twa mathina muthenolo ngitu na thikie mundu muka kuno seo families yala mwina ciana cio na mathina either lemavu wake konde kana o mwi wa kawaida tataiwe kwatiania nundu uone mundu mbetwa kitwe cha ngai na ni mundu worth na ni mundu ngai ukwenda withie ni wethe utethio in the community. Number 2 wetha serikali onayo itatio kwikia kwoko kana kweta utethio ngwatanio ya ciama na ikundi bandhi ya Kenya KUSCO ni yenda munisipa obamwe na ikundi ila ciungamitwe ni serikali kwiba ilobia ila itilawa athukumi cia kimanza cha shilingi bilioni 4.5 ili na ila mekuweta kana nitumite sako itaendesha uthukumi wo undu vailite ainene akaunti ya Mombasa kabinda kana wabingwa ikomano ya atongoi masako mungami munene wa ngwatanio George Otolo ni waweta kana bena bata wa ilobia kuibwa aiweta kana sako ni tethea cia banene kwete maendeleo kwa kusave ilobia na kukilia ukwati wa nthini ni waweta kana nimekukwatiania na ikundi kumanda nzia kibakanio cia kutungi ya ilobia isya ene kwisila mubangoni wo wa kubinga account cia mebea ila ilete kuiba ilobia isu. Councils which was succeeded by the county governments that have failed to remit recoveries from the payroll to the SACCOs to enable them operate efficiently. For example, non-remittances by the defunct councils amounts to about 1.4 billion Kenya shillings. Other offending entities like state-owned enterprises owe SACCOs again another almost 2 billion Kenya shillings, and that is quite significant. Some of the laws that exist, for example, in Corporate Societies Act Cap 490, Section 35, it empowers the Commissioner to freeze the accounts of the offending entities who are not remitting deductions to the SACCOs. So that's one of the laws. Number 2 is that not only do we use the law all the time, but we also use the technique of negotiation to help us also recover these monies from the offending entities. Za niende na kwikathi ya muno kisioni cha Gatundu North ekali makisio kiu na muno Kambu yu meukoma na kwanza ndani za yende na ukusi wa isioni bingi ukamba utatiletwe na itina ekalia su ni maweta kana ni manaisilumi undani yokumana na mbua kwithiwa itanewa yukila enendi kwete no lewa utedio kuma kwa serikali ni kana kutangia mathayomo.
Leo ni siku kubwa sana ambayo serikali yetu ya William Ruto na Gachagua na wengine ya Kenya Kwanza nilienda nikawaomba chakula, nikawaambia hapa kuna ukame, na nikasema sana kwa wale ambao ni wazee ambao hawezi kufanya kazi, wamekuwa na shida ya chakula, na nyuma yangu naona wamepanga line, ndio hawa wamekujia chakula na tumewapea, tunaendelea kuwapea. Hapa tuko chani ya constituency na tutawapelekea wale ambao ni wazee mpaka eneo zao katika ward zetu zote 4 ndio wapate chakula ya kukula. Nataka kuambia serikali wakifanya uchunguzi na wakipea watu wengine chakula, wakumbuke pia Gatundu North kuna watu wengi ambao wanalala njaa, watu ambao wanakula mara moja kwa siku, na watu ambao wako na chakula kidogo, na watu ambao wako na watoto na watoto wanaenda shule bila chakula. Kwa hivyo wakuwe wanatukumbuka, na tunasema ni asanti kwa sababu ya hii chakula ambayo tumepewa siku ya leo. Musaisi hatu ambako Saudi umuhundini wa Vilingi wa Mauvoo kathibasa netusioketheti. Wimi wa ng'ombe cia yiia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiyo mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena upau right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mutonda kwitha monda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele ro kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi sya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo mawo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandini wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamu siye ni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ni na udho changie musia isia tuendeye imwe silikali kusilamu beani wa uimi na indo
uvanite kwambisia mulati wa kusuvia indo isioni ila ikonikite ni moyao thini wa kaunti mingweli na imwe na thithandatu yivo Somalia, Ethiopia, Djibouti na thi ya Kenya. Mulati ula ni wa kimanza cha shilingi milioni 335 ungua bengi wa World Bank. Kaunti ya Kitui na Makueni ni kati wa kaunti ile ibani yetwe kutetheka na mulati u vala gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior okuweta kana no tethesia banene aithima indo kwanzia kivathukanio ta kumanthiwa ndunyu cia indo sio uneni ulakwatiwe mbau ni mwandiki munene muveani wa serikali cia mutiuko Teresia Mbaika na vala wendie serikali cia kaunti kuthukuma simu amba na serikali nene kuikithia mulati uni wa Angelina Muse matumbani cia ingewa. Magavana kuma kauntini miongo ilina imoni maende kusomethwa kwatiane na walanyo wa mulati u na ulovanite kuikithia kana indo isioni ile ikunikite munoni munyao ni ciatetheka kwanzia kivathukanio takumanzia aithi ndunyu ovama na kuikithia kana indo isioni cia kwata insurance ni kana kavindani kambanga mavikie kutungi wa ngalama vala mwandiki mutini kama viani wa serikali cia mitiuko Teresia Mbaika ukuweta kana aithi aingi ni makunikite muno ni munyao na kuvikia kwasia namba nene ya indo sio vala weta kana mulati u ambiso withwane uvucho munene kwi aithi vanthi ya Kenya na project ino ye sisia siendo imweta insurance ukethia andu ni insure mifugo yo in case of the disasters tukwete ku experience ukethia ni maibwa na pia kuwete biashara kati wa andu public and also the private sector kana akonima biashara kuongelela uweti kumana na biashara katika sekta ya kuethia malondu ng'ombe mboi ukethia ndani industry ya the skin leather industry ni yatu miwondo bailete at the end of the day ni kana yongelele uweti na mbesa katika mivukoni andu ala maethasia. Gavana kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior no kuwetakana aimi kaunti ni isu miongo ilina imoni makwatite wasio monene vala kutula muti serikali kwa kulea kuikia mawalanyo mwanya makumeta na aimi aiwetakana walenyo wa kumadho ya aimi indo na kumanza ndonyozi sianza wina kwatiwa. Jambo hili limesumbua kaunti hizi 21 ama 22 ama 3 kwa sababu jambo hili halijaangaziwa na tujaona serikali kuu ikitia maanani jambo hili. Ripoti ambazo zimefika na ripoti ambazo ziko katika kamati mbalimbali za serikali zinaonyesha kwamba mifugo wengi wameaga dunia na watu wamepoteza mali nyingi sana. Mpango ambao ulikuwa umetengezwa hapo awali wa livestock offtake, hatujasikia jambo lolote ambalo limekuwa likifanyika. Ndongo ini cia kathia vanene walenyo wa mulati uvala mawetakana wa vitukithwa nukwithwa na uniko munene kwi aithi kauntini isu. Kwa muradi uyu ilothi andu withia nima insure indo cio nimeenda na kiugo nimeenda na sindu ila itona umatuma maendeea na kwenda matona kwenda na mbesa makuna maundu mo makauya ona indo leu makaenda na leu ona woya kwa muradi uyu ni museo wina funding zeo kwa wona implement wanesa which I'm very sure ni kiothi kwekeka ni kwenda na manufaa maingi kwa enende. Si kufaidika kwa sababu ni wakati wa ukame, ni kufaidika na kupata soko nzuri kwa sababu takriban sisi ambapo kama nchi ya Kenya hatujapata nafasi ya kufanya kitu kinaitwa beef export ambayo tulipata katika nchi za Uingereza. Hatujaweza kuexport nyama ama beef na ni jambo ambalo linakera kwa sababu tuna mifugo wengi. Mulati unu wa kimazi cha shilingi milioni 300 na miongo 305 na ula kwitho wito iwe kauntini miongo 21 na nditha 3 yivo Ethiopia, Somalia, Djibouti na Kenya na ula kwitho uyungamwa ni vengi wa World Bank otaundu mwandiki mutini kama viani wa uimi na indo Hilary Kimtai ukuelesya. This is the project is called DRIVE, which means de-risking, inclusion and value enhancement for the pastoral economies in the Horn of Africa. Now, this is the project cost in terms of millions. It is 360.5 million, which has 2 components, grants from GRIF and fund financing from IDA, which is the World Bank.
Kavindani kama munini wa mwene kivila nzamani ya magavana na ula ni gavana kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi ni wenda serikali si ili kuthukuma simu ambako ikithia mulati uni waila. It's paramount that we collaborate and work together on strategies that promote and build a resilient livestock sector. Ngilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Musee.